E por que non? Con Carlos Tresandí. Sweet Home Chicago. Bueno, como sai. Da mudanza tema, Podes facer palmas sen problema ningún. Ímoslo. Pésame, pésame moito. Pésame ter que facer a mudanza outra vez. Pésame o armario ropero que tanto me ten. Pésame, pésame moito. Pésame, pésame moito. Tira esa mesa de Ikea que fea, que non ves. Non entra pola porta. Mira que esterco non entra por aí. Xa rascache esa parede. Quedamos en fianza, vaite por aí. Pésame, pésame moito. Abre, vale, tiri. Pésame, pésame moito. Pésame,